a relevant church, a church of the poor, a church with missionary disciples. Deni ding nasa tamong patingkaran, keni king Archdiocese of San Fernando, anting kapagmasosyan, king Banuang 2021, bilang banuaning misyon. Iting banwa amika temang, Missio ad Gentes, o misyon karing sabla, makapitnaya karing atlong dake, mayakit, migising, at milablab. Ing mumunang dake, ing mayakit, mipagmasosyan niya karing balang parokya. Kilub ning siya madomingong nobena, balikan tala ding milabas sa banwa, na meging kapagsadyan para king banwang iti. Ing nobena mag-umpisaya king September 19 at mapupusyo king November 14. Ing kaduang dake, ing migising, maganapyo karing balang vikaryo. Mika online assembly nung nu akit tamu, ing bunga ning misyon tamu, karing pakakalulo king Archdiocese. Damdaman tala ding mapilan a testimonya, ibat karing kapatad tamong mi pagkalaman, king Cruzada de Penitencia, i Caridad. Ding survivors ning Mount Pinatubo eruption, ding kapatad tamong Aita, at ding mitatatag karing basic ecclesial communities. Katataulian, ing katlong dake, yapin ing milablab, o mipagmasusyan king mabilog ay Archdiocese. Bilang pamupos king pabanwang kapigaganakan, king limandalan a banwa ning pangatatag ning Kristyanismo, abe-abe tamong makiramdam, karing miyaliwang lupa ning misyon. Iting kapagmasusyan, mayariya, king metong abanal a misa. Para kareng aliwa pang anunsyo, dikil king kapagmasusyan na ini, manatili tamo pong makatutok karing social media accounts ning Archdiocese of San Fernando. Agkatanda kayo nga pong tumagon karing kay katamong kapagmasusyan, king physical mang paralan, grasya nga bakpo, kaya katamuya pong pagmasusyan, ing mumunang Domingo ning Nobeno, bilang parti ning kaya katamong pa magselebro, king kalimang dalan abanwa ning Kristyanismo, keti Pilipinas. Ing kaya katamo pong tema, ganap pamiyubog king kasalpantayanan, o Integral Faith Formation, talakat tapo. King Legyo ni Hipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing kapayapan ng puning lugod, kambena ning kasalpantayanan, ay pagkalub na ning Diyos Hipa, at ning Ginong Jesucristo, mantabi kaya katamongan. Amen. Dapat ning kapanisyan, Ginukong Diyos sa Hipa, sisisyan ko at pagbitkilan, king mabilog kong puso, ing pamikasala ko kaya ko. Uling ikang Diyos ko at kaya pa nalanganggo, at uli ning palsintan dakang lakwas, king sablang nano, tatanto kong matibe, namiyuman mikasala, king saup ning malmong grasya, at isakwil ko ing dalan amakauli, king kasalanan. Yaduan ko naman ing kapatawaran mo, king sablang kasalanan ko, pati na ing malagrasya mo, king pamanyuyu at pamalsinta keko, kabang biyeko. Amen. Amano ning Ginoo, kapatad makiramdam tamo, king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ngara ring apostol king Ginoo, dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Pekibat na ning Ginoo, nung matin kayong kasalpantayanan,
akasing dagol na man ning butol mustasa. Asabi yu kaniting tanaman na si kamoro, mabagot ka at ialis mo ang sarili mo king dagat at mamintuya kaya kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Lukluk tapo, king dita ka pinandit ning katahimikan, migunam king maya abalita. Siglaw tapo ngeni para king panalangin. Upurian at parangalan ko, sasamban at pasalamatan ko, Ginoo at Diyos mi, ipaming malugod at maganaka. Uli ring mga ragulabagi at iapatan mo, kaya kami, lalo king kalam ning kasalpantayanan at inggap mi, antimong regalo, limanang dala na banwo ing milabas. Ipanalangin mi, ingganap kaming miyubog, king kasalpantayanan. Ginoo, kalupa ring apostol mo, ngami mo namang manigapo. Ginoo, dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Ing mayap adapat ay numpisa mo kaya kami, idala mo king kaganapan. Maging ganap yasano ing kasalpantayanan mi, karing anang ng sangkap. Pag-aralan at abalom niya sanang lalo, ing kasalpantayanan mi, banlalo miyang apakamalan. Pagmasusyan niya sanang lalo, ing kasalpantayanan mi, king kapanimban at liturhiyo, banlalo kaming makapagkitalamitan, karing banal na misteryo. Makapibiyebye kami sanang lalo, agpangking kasalpantayanan, banlalo rakang awangisan, king pamisip, panugali, at pamirapat dapat. Makapanalangin kami sanang lalo, banlalo kaming milapit keko. Masampat kami sanang makiutos at magmasabal, karing kalupaming anib ning komunidad, ning parokya at lipunan. Migising sana kaya kami at dikilan mi, ing diwa ning pangamisyonereng disipulo ning Ginoo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Makuya dalitan niyo, Santo Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Beato Pedro Zuniga, Ipanalangin mo kami. talakat tapo para king pamupos sa rito. Manan na sana ing Diyos ipa, kandining anak, at ang banal na Espiritu, apipakit makanyan makaragul, apakalulu, mipuri at miparanglan niyo, manggaman kingalanganggo. Amen. Luklok tapo.
Inyang aon sining Oktubre, banwang 2011, kapamilatan ning sulat apostoliko ni kanitang Santo Papa Benedicto Kalabing-6, ami palagyuan Porta Fidei. Telagane ing banwa ning kasalpantayanan, amegong pisa king aon sining Oktubre 2012 at may pupusya king 24 ning Nobyembre 2013. Makabaldugan niya ing aon sining Oktubre 2012. Ang pamamuklat ng kapag masusya ng banwa ng kasalpantayanan, uling iti ing 50 anibersaryo ng pamamuklat king Second Vatican Council, antimori ng 20 banwang anibersaryo ng pangalimbag ng kakatamong Catechism of the Catholic Church. King mabilog kapag masusyan king banwa ng kasalpantayanan, agkatan la ring sablang Katoliko, ban pag-aralan at pigunaman la ring dokumento ng Vatican II, at ning katekismo tamo, ban lumalam ing pamanatindi king kakatamong kasalpantayanan, painturo king tunay pa magbayong loob, king ginutang Hesukristo. Iting banwa ning kasalpantayanan at telaga ning Santo Papa para king mabilog a kapulungan, matulatan mang pigmasosyan keti king kakatamong bansa. Uling itiya naman ning umpisa ning siyam a banwang kapagsadyan at kapigaganakan king 5 dalang banwa ning Kristyanismo keti king Pilipinas. Tanda ning pamaglubtamo king era of new evangelization. King sulat pastoral on the era of new evangelization, Live Christ, Share Christ. Ning kakatamong obispo keti king bansa, telagade ing banwang 2013, antimong year of integral faith formation. Ing mumunang karing siyam a pastoral a prioridad ing banal na kapulungan keti king bansa. Layo na naman iting kapag masusya ning binan pansin ning bayong paralan, baniting kasalpantayanan akya katamong amana, mituruya ka rin kayanakan, at baniting masalayang mayakit ka rin kaya katamong dapat kayapan, makapasubaling panimanman para ka rin pakakalulo, at king pangabayo na askya ning kaya katamong lipunan, ang makayamot king mayap a balita. Kaniting panagkat ng Santo Papa banbalikan ing sentina ning kiyakatamong kasalpantayanan at kapamilatan na mo naman ning awas na rin kiyakatamong obispo keti Pilipinas, ban anting banal ang kapulungan, palalaman at biyaya niya ing awsandang integral faith formation, itamo mo naman keti king Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Tinulit dala rin kiyakatamong programa inyang 2012 at 2013 kaniting kapag masosyan. Bistat man may pupusne ing banwa ning kasalpantayanan at ing kapag masusyan tamo king year of integral faith formation, ing kayawsan ban palalaman ing kaya katamong kasalpantayanan manatili, ban iti mamunga at mayakip ya karing balang aspeto ing kaya katamong year.
Edward Ingal, manok naman King San Isidro San Luis, at anak dari Maximiano Ingal at Mary Jane Gonzales. Makatalagayang kasal, kang Miss Yula Marie Batu, manok nangan King San Agustin San Luis, at anak dari Eduardo Batu at Elenita Gatbunton. Aldo ng karelang kasal, September 25, 2021, king Kekatang Parokya. Mr. John Stephen Salak, manok nangan king Paralaya Candaba, at anak dari Nestor Salak at Angelina Ignacio. Makatalagayang kasal, kang Queenie Marian Samson, manok nangan king San Jose Santa Ana, at anak dari Virgilio Samson at Nelia Habon. Aldo ng karelang kasal, September 25, 2020, king Kekatamong Parokya. Nung ating pong tututol, makikitla po king sekretaryo o diretsuno po king pari. Salamat po.
maiyap at magrasya nga baku, isa diatana yung kaya katang sarili, at ibiyay ting kaorasan kang Isus, ban makiagong king banalay Eucharistiyo. Kaya katamoy akong pagmasusyan, ing kadongpulot 5 Domingo ning karaniwan na panahon, pagmasusyan tayo naman po, ing mumunang Domingo, ning pamagnoveno, bilang parti ning kaya katamong pamagselebro, king ikalimang dalan na banwa ning Kristyanismo, keti Pilipinas, at ing mumunang aldo ning Triduum, para king kapiestan ng San Padre Pio. Talakat tamo po makiabi king pamakanto, king dalita pamuklat.
king lagyo ning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya ke kayungan. At kaya ko antimorin, Nini mo ing bisang mabiyasa, itangan nasa tamong sumulong, king kabyasnan, lalong-lalo na nung deti maragul lang kasopan kay katamu, potang magnasa tamu karing mga santing tang pigagap king biye. Dapat ding kay katamu pong sarili nung tinok ng tanang maging makabuklat na puso at isip king turunan ning Ginoo, dakalapinan diting etala akit ding turuna king bietam, ding tuturuna king aldoldotang karanasan. Nyangini aminan tamu ing etala apansin ding tuturuna kay katamu king kay katang karanasan, menyawat tang pakalulu kayang. Manalangin tamo. Kaniting misa yabetalak ng kagatang panalangin, ding kapatad tamong magpasalamat, ding pamilyang manuknangan king
Barangay San Sebastian, Antimurin, ding devotos ng Saint Padre Pio at Kempong Martis naman, piyesta ng San Mateo, ing apostol at ebanghelista. Preta mo namang magdebosyon kang San Mateo, apostol at ebanghelista. Antimurin magpasalamat la ring pamilyadari Rex Palma, Roslyn Balila, Victor Canlas, Jason at Milagros Nicdao, Maria Luisa Nicdao, Peri at Carmen Pangilinan, Virginia Cabrera, Frank Sally, Marivic Landicho, Ludivina Puno, Marlon at Modesta Gintu, Dolores Gintu, Rochelle Ocampo, Remedios Cueto, Ben Bautista, Crispina at Corazon Perez, Antimurin Kingkarelang Panyawa, the Guidance and Protection, Mario Musni, family of the late Maximo at Milagros Pacheco, Jennifer Valencia, Antimurin Special Intentions ng Nestor at Ami Sumang. Pakipangaditala naman ding pamilyadari Flor San Pedro, Janet Cruz, Lydia Benzon, and Sito at Edna Carlos. Magpasalamat la naman ding mag-anibersaryo king karelang pamibuklod puso at isip 50th wedding anniversary ra ri Mr. and Mrs. Eugenio Batu. Special intentions dari Charmaine Lorido at Amery Diaz. Magpasalamat siya naman ni Maribeth Katli, king kayang tinggap ng regalo ning Bie, regalo ning Kebaitan. Antimurin, pakipangaditaya ing kalusugan at malusog pa mi kakatawan ng Manina Siara San Pedro. At malagwang kapaldanan kari Adela Bakong, Abel Bongabong, Amelia Sumat at Aaron J. Peña. Pakipangaditala naman ding mayang Bie Milwida, Constancia, Centula, Remedios, Pedro, Purita, Alaya, Rufino Senior, Severino, Concordia, King 9 Days ng Ray Francisco, Leticia, Sotero, Marito, Charmaine, Renilyn, Gertrudes, Gardinia, Grace, Macaria, Celestina, Julieta, Nemencio, Carmelita, Irineo, Belen, at Blas, ating sablang kaladuaking purgatorio. O Diyos, say pami, mitmukang kamulob, kay kaming taong may na at dimut kagiwan, at lalong mayanalob karing anak kamalati, karing alang agyo at mapakumbaba. Saupan mo kaming tanggap king mayap mong balita, pagkaluban mo kami namang matang mitmong tulang manakit king misteryo ning kekang degulan at lugod. Manamiya ing kayaryan karin banwa. Ipagkalub mo iti kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo, kimabuklat na puso at panisip, pakiramdaman talo, ringamano ni Ginoo. Pamamasang ibat, kin libro ning kabyasnan. Di ka lang Diyos, ngara ka ring sarili da. Tara, tambangan tayong taong banal, uling makalingas nga siya, king kikatamong daraptan. Pag inagita nakatamo, king pamaglabag taking kautusan, at sa sandalya nakatamong magtaksil, king kikatamong pangayanad. Lawenta mo nung tutupin ingkayang sasabyan. Albentapin nung nanay malyari king kawakasan ng biyenang. Nung intaong banal, anak nepe ng Diyos, paniga nepe ng Diyos.
at iligtas neking kamwa rin kayang kasalang. Panyubukan tayo kinsengilan at king kasakitan. Nung nuyapin antiga na ka, batang akit at batang apatutwanan nung mapibabatayapin. Parusan tayo king karinirine kamatayan. Uling kanong mipagluwaluyo, agpag king kayang sasabyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ginoo sa upana ko. Ing Ginoo sa upana ako. O Diyos ko, uling na ning lagyo mo. Iligtas mo ko, kamingwa mo ko. King kayupayan mo. O Diyos ko, pakiramdaman mo. Ing panalangin ko. Tingiran mo kanakong panigapo. Ing Ginoo sa upana ako. Uling lulusuban dako, ding taong palalo. Pag nasanda akong paten, ding taong walang puso, ding taong walang balikid, King Diyos. Ing Ginoo sa upana ako. Dapat ang Diyos sa upana ko, iligtas na ako ning Ginoo. King mitmong tula, keko ayin idahon ko. Puriyan kayong lagyo mo, o Ginoo, uli ning kayapan mo. Ing Ginoo sa upana ako. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Mukha rin man maggari ing pangarirya at pansariling naso, karin mo naman ing kaguluan at ing miyayaliwang uring dewakan. Dapat ing kabyasnan amani batang king Diyos, mumunang dili at inyang malinis ang makpamibiyebye. Malugod yo aking kapayapan, magana kayo at mapanatindi. Kitmo niya king pamaglunos at maya padapat, ebyasang mga biran at eya magpapagkunwari. Ing kaya pa niya ing bunga na ning kapayapan, asa salbag da ring taong malugod king kapayapan. Namin panibatan ning sablang pamipate at pamikontrang laltobo sa liw. Aliwade ti ring bunga ning pamitan ning katawan niyo, aalang patugot mag-alsa laban king pangatawyo. At in kayong buri, dapat antina ning elamalyaring miyabiyeke kayo. Makasadya kayong makamate. At in kayong pagimbutan, antining laag yung pakiabutan. Inya, mi kontra-kontra kayo at mi pate-pate. Alake kayo in bage buriyo, uling eyo adwan ni King Diyos. At mga adwan nyo, at eya tatanggapan, ing sangkan, uling ing parasan nyo, marawak. Manyawad kayo, king karang niyayaliwang bage, para gamitan niyo mo, king sarili yung tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios, talakat tapo ban parangalan ing maya pabalita.
king ginumanatili ke kayo. At kaya ka, andi mo rin. Pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus at ding kayang alagad, kinuldas la king bundok at linabas la Galilea. Jesus enaburing pabalo nung nuya ka rin, uling kasalukuya nung tuturo ring kayang alagad, nga nakarela. Inganak ning tao manabuya king karing gamat daring makamate kaya. Makanyan man kay batning at lungalto subliyang mie. Era aintindihan ing kabaldugana ning sinabi na, dapat tatakot dang ikutang keya nung nano. Dinatang la Capernaum at inyang atino bale kitang nakarela. Nano ing piyargwan nyo kabang dalan? Dapat elabubulad uling kabang dalan piyargwan da nung nino ing marangal tili. Linuklukya kanitay Jesus, inaus no ring 12 alagad at nga nakarela. Nino man itang bisang munang dili paitawliya at maging talasuyure ding sabla. Tinaid ni ing meto nga malating anak at delane king arapanda. Kaybat kinaul ni at sinabi nakarela. Nino mang tanggap king meto nga malating anak king aglagyo ko, ako ing tatanggapana. Ating nino mang tatanggap kanako, aliwa mo ako ing tatanggapana, nune pati na itang mitubot kanako. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, lukluk tapot magiramdam king Emilio. Maya pa abak po, Maya payabak po, among. ing kabyasnan o learning from a lesson na talagang isip mo at akakit mong makasaw piyake ka, sigurado lalo meng paunlaran, lalo meng paragulan, at lalo mong gawan ng agyo mo, bang kanita, lalo meng apanatili king sarili mo, itang abalo mo. At sigurado pa, buri mo miragdagan pa itang balo mo. Nya, kaya katamong tao, kailangan tamong mabiyasa. Dakal tamo dapat abalo king miyayliwang larangan. Dakal ta abalo dapat king tungkol king larangan na ning material abage, king ekonomiya tamo, financial status, financial capability. So kailangan mabiyasa ka ken. Kay nung namang balak mo ng makyasawa, kailangan bayo ka makyasawa, siguro ing pakibalwan mo pa mo nung nano ing responsibilidad mo potang makyasawa na ka. So pakibaluan mo rin nung biyasa kang, nung lababae ka, biyasa kang magluto, biyasa nakakayang mamipe, balo meng gamitan ng washing machine, pota limeman, ne? Itatang kailangan pakibaluan mo nga. So you have to learn bang kanita lalo meng apapagtagumpen ing sarili mo. Minsan po pisyalan kitang meto nga pari, kukwento no ka na ko ring rabbit na eh. So karas ko ka rin, agad-agad, ban maingganyo kung manese rabbit, pagluto na ko pong sisig rabbit. Talagang pekanya manebit. Then mong Amerikano ilang yung makaing mapamangan rabbit, pero ring Europeans, kaya bela karetang babarilan da king gubat,
para ilang ilutura nya talagang ikit ke na masustansya ya paling rabbit nga ko king sarili ko ay kailangan mga kunda kala rabbit nga ko king sarili ko. Uneng sabi ko ano mang kamal ing per kilo na may giyapong 400 pesos ne, so ay sipan ko manese kong rabbit. O yan, mag-research ko kanyang king YouTube, king karing website sa pwedeng ating articles tungkol king rabbit. Ay ba't may mangutang ko karetang manese rabbit? Kaya ni King Santa Lucia ating biyasang manese mo namang rabbit. Uling hands-on la karing rabbit dat niya, paniwalan ko expert la king karelang karanasan tungkol karing seserang rabbit, uling may gitna larim pabanuang maneseng rabbit. So ita, may manyali ko ding sa likong rabbit, mas dakal laring lalaki, uling balak ko lah mong kanan ding mapila na burikong kanan na rabbit. So naning buriko pong ipunto, may biyasa ko, uli daretang karanasan da, ne? May biyasa ko karing expertise daretang menese rabbit. May mangutang ko talagang eko po may kakunong may ngutang huling bisa ko ping mabiyasa at buri kong akit king sarili ko na pwede kong manese rabbit. King kakatang ebanghelyo ngini, Jesus tuturuno rin kayang alagad nga na ning ebanghelyo. Jesus at ding kayang alagad kinuldas laking bundok at linabas la Galilea. I Jesus naburing pabalo, siguro karing 2 taon naburing pabalo nung nuya karin. Uling kasalukuya nung tuturo ring kayang alagad. Naning tuturo na. Tuturo ni ing pamanyuyu. Last Sunday po, at atandanan niya siguro, anyang kutnano ring alagad na, nino ako. Nino ako para karing tao, at nino ako para kay kayo. Pekibat ng Simon Pedro, ikaing Kristo. Yan. So, nga nang siguro ng Jesus kay sarili na, kilala na ako rin ka na akong alagad. Nyangini, sabyang po ni Karela, makanano yung patupad, o makanano yung maging successful, makanano yung nung nano yung taluktok na ning kanakong misyon bilang Kristo, makanano yung taluktok na ning kanakong misyon. Sinabi ni Karela, sinabi ng ngining pasibayo. So second time, sinabi na niya naman king kay katang ebanghelyo. Last Sunday, sinabi niya rin ni nga na, anak ning tao manabuya karing gamat daring makamate keya. Makanyan man, kaibat ning atlungaldo, subliyang miye. Ketang minuna, sinabi na ni, yung problema, tinutuloy Pedro. Sinabi na, sana matupat sana maganap kay kayong gino. Nya, kanita ni inauseso si Pedro, dumayo ka panako Satanas. Huling ing pamisip mo eking Diyos no eking tao. So, ita, kaibat, uliping, akong Pedro, lalong siguro nga, reakwa rin alagad, aliwang alagad. Inggawa ng Yesus, sinaos no rin dakala tao, ang puring alagad, lumapit ko kini. Nino man ing bisang tuki ka nako, makasadya niya sanang payalian ng sarili na, pusana ng krus na, tuki ya ka nako. So, niya pesakin take po last Sunday, itang maalaala mo kaya. Itang focus ko kanin, itang last part na ning ebanghelyo. Itang ninuman kay katamo tingwanan tani Jesus itangan tinanguta na kaya at paalala king sarili tamo na detang tanguta kaya mananatili ba kayo nga nga manatili ka kaya nya o itang tuturo ng Jesus ing turo na last Sunday itang makasadyalang mga lingwan. Makasadyalang mga lingwan king sarili at pusanan ding krusda. King kakatang ebanghelyong ini,
Inulit na ni namang Jesus ing kayang tuturo. Ulitan na niya namang kalukan niyan eh. Oning ere pa mo rin akwa di ngalagad. Ni bala nga ko ning kayong mamuisit kamulalan daring ngalagad rin eh. O tere akwa yung buri ng sabi ni Jesus. Oning siyempre uling ere pa aranasan ning sinubli yang may di Jesus sa niya ere akwa. Anya itam balutan ita ngeni. Nani talagang kadwa na pang buring ituro ka rin ngalagad na. Yapin ini. Kasi baliktad la rin ngalagad eh. Ing kang Jesus sumuyo. Mateya king krus. Ing kayang emphasis. Ing kayang misyon. Taluktok ning misyon na. Kabira-bira, ing pisa sabihan da rin ngalagad, potang manungkulan eh, potang akamtan na ning tagumpena ning kayang misyon, ing isipan da yapin itang they want to be great. Bisa lang maging marangal, maging mumuna. They want to be great. Anya, tiro ning Jesus ing sistema na nga na. Ninuman itang bisang munang dili, maging great, maging marangal, pay tauliya, at maging talasuyure ding sabla. O itapininjawa ng Jesus. Tangamanwana king bumunang bahagi na ning Ebanghelyo. Patende, dapat subliyang miye. So, kasuyuan, ing emphasis na king kegatang Ebanghelyo ngeni. Pamanyuyu. You want to be great in the eyes of God. Even though you are not great in the eyes of others, you will be great in the eyes of God through services. The willingness to become servant, maging alipan daring sabla. Itangan po bisatang mabiyasa. Nino mo inge bisang mabiyasa. Anya, netong sigurong pwede tang ikutang kingal doyti na makaranas king sitwasyon ning pandemya, yapining ikutang taking sarili tamo, Lord, nano ing tuturo mo ka na ako king panahon ning pandemya. During this time of pandemic, what is your lesson for me, O Lord? Kailangan tang kilalanan ning tuturo ng Jesus kay katamo. E talapak yapusan ding alagad, elabisang mangutang, mikakunulang mangutang uling, ekobalo bakit? Ne, siguro uli na nitang marinela kang Jesus, pota mikamuanan laonano. Pero kay katamo balo, tamong atin niyang masanting at tuturo kay katami Jesus, lalong-lalo na karing aldoldo tang karanasan manibat ketang milyari iting pandemic. Tandaanan tamo po pare-pareho ing kayang tuturo kay katamo. Individually atin niyang lesson aburing pabalo kay katamo. Ang importante kutnan me at maging mulat ka ketang pakibat na keka king aldoldo mong karanasan. Anya, ulitan ke po. Ing emphasis ko po king kegatang Ebanghelyo ngini o king kegatang kapag masusyan king aldoy tiya pinitang buri na katang iturong Jesus. Kalupan na ning gewa na karing alagad na. Tiro na la. Tuturo na la. O ning balamu, di kakunulang mangutang adyang area intindian kabud na lae bubulat. Dakalabage king bieta mo, king karanasan tamo na etala ay intindian. Pero kailangan tang mangutang kaya bakit ipaunawa ni kay katamo ing buri ng ituro kay katamo. Tandaanan tamo po, buri na katang sumulong Jesus, king miyayaliwang bage. Mo po king spiritual pamangailangan. Pati na king material a pamangailangan. Buring Jesus ing muli tangang kalulong dili king kegatang pangatao, king kegatang pamibiye-biye. Anya, kutang putnan may Jesus.
nanong buri nang ituro keka. At nung masanting, mangutang ka naman karetang buri mong abalo. Uling ya mismo, makasadyayang turo. Keka karing miyay liwang bageng, mga santing amakasaup king kekang biye anting talasal pantaya at anting tao. Amen. Sasal pantaya ko king Joseph ang mayupayang tutu, linalang king banuat yato. At kang Jesucristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pingagli king upaya ni Espiritu Santo, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalang ng upayang Poncio Pilato, mipa ko king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katdungaldo sinubliyang nebie, pepay to siya banwo makalukluk wana ng Diyos sipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabi ang punay nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasablirang neding mete, at king biya lananggo. Amen. Ning balen, kalupa ng Jesus kapamilatan ning pamanlugod at pamanalangin para karela, ibili tala ring kalulo, ding mapakumbaba at ding sablang susuyo busal tamo, at nga tamong manalangin, ginu keke manalig. Gino kaya kake manalig. Para ka ring maulang dili king Santa Iglesia, bansumuyo lang mitmong pangatagulaling, at ilalawe mababa karing may nang dili, king kalulong dili, at ding may sugat king di, manalangin ta king Gino. Para ka ring mayupaya ni ting yato, ban ni ka masabala, tungkol king katuliran, king dangalan, at king mayap ng kabelyan, ding mababang dili, karing ni pagkatiwala karelo, manalangin ta king Gino. Para karing magobro, karing social welfare institutions, ban apag kaluban dong tuknangan, at dakal alugod, ding ulila, at ding misakwil, o may payimburisan na anak, manalangin ta king Gino. Para karing gaganap, king peka mababang obro, ay iwasan daring aliwa. Para karing magobro, karing kabilyan, amakasira king karelang kalusugan, at mapanganib akatungkulan. Para karing manise, karing matwa, at ating kapansanan, ban pasalamatan talo at ablasanan noning Gino, manalangin ta king Gino. Para karing pamuntok daring komunidad tang Kristiyano, ban sumuyulo king pamisan metong ding sabla, at gawan do ring kiyakatang parokya at purok, lugal ning matulang pamananggap, at pamakiyabi karing sabla, manalangin ta king Gino. Ngini po adwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ipa, gawan mo keng talasuyong kayabe ng Jesus, ban matula mo keng tanggapan keng kekang kayarian. Tanggapan mo kami kang Hesu Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo para king pamagsadiya karingayin.
katamo po. Manalangin kayo kapatid, banding kagatamong daon, dating tinapi at talak matampang tanggapano ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ni Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ni kayang lagyo, king kakatamik sa palala at mabilog na Santa Iglesia. O Ginoo, manano na sanang dating ain adaraw ni ngeni, ipakit da king ing kasalpantayanan mitlugod makaibiyatula keka. Para kay kami maging Eukaristiyano sanang Heso Kristo ang anak mo, Ginoo, manggaman king alang angga, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kaya ko antimurin, yat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo, Adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Paulining lugod na king palpikasalang tao, bebaning kayang sarili, ban bibait king meto nga birhen. King pamaylasa na king krus, kinabos na kami king alang kapupusa na kamatayan, at king pamanyubli ng medye, pikaluba na kaming bie alanganga. Ulinita, kambering sablang koro ring angel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe kami king alantok ng dang pamamye kapurian keka, ngaming kakanta. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain, king espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylasat kamatayan, kinuani ing tinapi. Te pasalamat yakeka, pirasone at binyene karingkeyang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo.
Makanyan mo naman kay batning apunan kinuaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karing kayen disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakon daya, indaya ning bayo talanganggang tipan, bubu para kekayat para karing sablang tao, ban keta mi patawaran daring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigaganak kayo kanako. Talakat tampungeni, ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ng anak mo. Daraw miya keketing tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan mi, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban mi ganap ya king lugut, kambe ng Francisco, ing ke kaming Papa, at i Florentino, ing ke kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynaw at maninayang subling mi, at ding sablang mi yang unab ye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat makamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen Induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na, San Mateo, apostol at evangelista, parangalan mi king daratang Martes, 21 September, at ding sablang santo, lalong-lalo na di San Padre Pio at Santo Tomas de Villanueva, parangalan mi king Miyerkules at i Padre Pio king Huwebes. Tinupad king malmong kaburian king ke kabanding panahon purienda kat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong ke kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo pupurianda kat parangalan manggaman king alang angga. Banag tawli may biyasa larin ding alagad, dakal larin na balong era na kelingwan karing turo ng Jesus. At paniwalan ko dakal tana ababalo tungkol karing mga santing ng turo ning ginuta mo kay katamo, king kay katang biye.
At inya namang tiro kay katamo na importante yak kay katang piye panalangin. Ya pining ausan tamong ipami. Nya ngeni pangadyan taiting panalangin at iruna kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulu parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong ke kaming talapangabos. Pagiduming Hesu Kristo sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, ke kayo ing kapayapan ko babiye ko, ke kayo. Mo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman ke kayo. At kaya ko antimorin. Ipakita mo po ngening mikakametong taking kapayapan.
kaluguran kong kapatad, oy ni Jesus, buri nakatang turuanan, karing mangaya pabagi, karing mga santing pamipyepye, uling burina akayabe nakatangan karin banwa. Mapalad tamong ngening maging mulat tamo karing turuna at tatanggap king pamanga nabapyena. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas me ingamano mo, kumayap na. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, hingatyo ko king kabanal-banalo na sakramento. Kaluguran da ko, may git king sablang bagay, at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat pauli na nangyayang pinandit, era ka tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kining puso ko. Pakaulan da ko, bala mo mawari at yuka ka rin, at pagisan metong king lubusan, yung sarili ko keko. Amo sana paintulot kapilanman.
siklaw tapo. Oratio imperato, laban king COVID-19. O makalulu, ang pagmalasakit ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko yung kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakal atawo. Aduan mi keko yung balikdan mo kami ngitnong lugod, at yachat me kaya kami yung makaulumong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mo ang kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, ring taong nitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, nurses, at ding sablang lulingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren niyayawo kaniting sakit. Ipanalangin ni Loret ang niyawan no, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang niyaw mo nabi. Pagkalam mo kaya kami, grasya mo, kareting masakit a panawon, pan magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap din sabla, at ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manani na sana pawuling masabal at pamagmalasakit ni para king metong at metong. Mikabyus kami ngalang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan ni king kapamilatan ng Kristong ginuni. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na yung Diyos. Amo sana pisawili ng aklis mikeko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligayo at kanuwanan na Birhen. Birhen de los Remedios, sindo ning kapaldanan, San Jose, esposo ng Mario, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga. Manalangin tamo. Talakat tako. O Ginoo, saupan mo kami king kekang ganaka, pasiknangan mo kami kapamilataning Eukaristiya, abilimi sana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing piyesta na pong San Padre Pio, kanya pong Huwebes, September 23. At niya pong Triduum, mag-start niya po bukas. So atin tapong misang 6 a.m. bukas, Monday. Bukas, Martes ang pong Miyerkules, 6 a.m. Triduum para kang Padre Pio. Pagkakanita, ay tang piyesta na king Huwebes. Kaya naman pong Miyerkules, ining kasiping tamo pong barangay, magpiyestaya po. At ila pong misang parangal para kang Santo Tomas de Villanueva. Bukas ang pong Martes alas 5 ninggat panapon ing kayang Triduum. Kaybat itang Miyerkules kapiestan ng Santo Tomas. Alas 9 ningabak ang popong alas 5 ninggat panapon. Magisan mi atong tasa na king pamagparangal king karelang patron. Sana maging mabunga ing kegatang pamagpasawop karela. At kinamang Martes, piyesta na pong San Mateo. Ngalaya pong Triduum, pero siyempre po, manyawat tamo mo namang sawop. Kang San Mateo, ing Ebanghelista, at metong karing apostol ng Jesus.
Inggo naman at tiliyak ke kayo. At kaya ka antimo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingipa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King king Diyos. Diyos. mission mo. Ume kami king aslagan, daking amano mo so'y wanding mangailangan. Talaning mo nagmantabe king dalan, palablaban ing mission para king Ginoo. Arapan tamuing masalang bukas, salamat king 5 siglong kasalpantayanan. Daralami kalam ning pangatubod, sablamingan babyemingan, dapat ang aking katatawlian. Tango kami Ginoo, king mission mo. Ipagkalaman ban midake at biyayan, masabal hustisya kapayapan. Ing lugod tamo, king sablayang tanda, ning kekata kasal pantayanan. Daralami kalam ning pangatubod, masabal hustisya
sa kapayapaan. Harapan amoy masalang bukas. Salamat yung 5 siglong kasalpantayanan. Para ikalam ning panaturo. Sa ramingan, babyemingan, tapat ang aking katatawlian. Tango kami, Ginoo, king mission mo.